Tubahaye ikaze inshuti bakunze mwahisemo gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube channel Kirehe TV Show, aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu ukari eshanu, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba, namwe kandi muri mu mujyi wa Kigali. Turizera ko mumeze neza, nabari mu mpande z'isi zitandukanye aho muherereye hose. Turizera ko mumeze neza. Twibutsa kandi niba utarakora subscribe, gerageza ukande kuri subscribe, ukande kukazogera kugira ngo inkuru dukora umunsi ku munsi zijye zikugeraho uri uwa mbere. Makuru tugiye kubagezaho muri aka kanya na makuru avuga ko amasezerano y'i Washington agena gusenya FDLR suku yihendahenda. Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro, yibukije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko amasezerano ya Washington atagamije ibiganiro byo guhendahenda umutwe wa FDLR, ahubwo agamije kuyivanaho burundu binyuze mu kuyisenya no kuyambura intwaro. Imyitwarire ya leta ya RDC itanga icyizere mu kubahiriza gahunda yo gusenya FDLR. Yolande Makoro yayigarutseho kuri uyu wa 30 Nyakanga, asubiza Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya. Muyaya yatangaje ko mu kubahiriza ibigenwa n'amasezerano ya Washington, FDLR yashyize umukono ku masezerano yo kuyambura intwaro, gusubizwa mu buzima busanzwe no kuyishyira ahantu hatekanye igenzurirwa. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Muyaya yavuze ko iyi ntambwe ari impinduka ikomeye mu gukemura ikibazo cya FDLR. Yabivuze yirengagije ko ibi atari byo amasezerano ya Washington ateganya. Yolande Makoro yibukije leta ya RDC ko amasezerano ya Washington atagena ubwumvikane na FDLR, ahubwo hagamije gusenya. Ati amasezerano ya Washington agena gusenya FDLR, ntabwo agena gahunda yo guhendahenda umutwe w'abajenosideri. Guverinoma ya RCD ya guverinoma ya RDC yakomeje guha intwaro no gukorana nawo. Itangazwa ryo gushyira hasi intwaro ku bushake rije mu gihe FDLR ikiri imbere mu gisirikare cya Kongo ndetse ikomeje kurwanira imbere ku rugamba, ntacyo bizahindura. Yongeyeho ko gutangaza ko habaye kwambura FDLR intwaro ku bushake mu gihe ikomeje kuba mu nzego z'ingabo za Kongo ndetse no ku rugamba bidahagije, kuko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano risaba ko habaho gusenya kugaragara kandi kugenzurwa. Yavuze ko gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington bivuze kuyambura intwaro mu buryo bufatika aho kuba ikinamico. U Rwanda ruracyafite ubushake mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Karere kacu gakwiriye amahoro ya nyayo, ituze aho kuba ibintu biri mu nyandiko gusa. Ku mugoroba wo ku wa 28 Nyakanga 2026, Minisitiri ushinzwe ukwishyira hamwe kw'akarere muri RDC Floribert Anzuluni ari kumwe na Patrick Muyaya batangaje ko FDLR yemeye gushyira intwaro hasi. Bagaragaza ko ahasigaye ari aho u Rwanda ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Iri tangazo ryaje nyuma y'ingendo Minisitiri Azuluni yari yamaze iminsi
akorera mu bihugu bitandukanye bya Afurika n'Uburayi, aho yakwirakwizaga mu ibanga rikomeye umushinga wateguwe na FDLR washyizweho umukono na perezida w'uyu mutwe Victor Byiringiro. Uyu mushinga witwa uwo kwisenya kwa FDLR washyikirijwe perezida wa RDC Felix Tshisekedi tariki ya 30 Gicurasi 2026. Ubutegetsi bwe bumaze igihe kinini bwaranze gusenya uyu mutwe ndetse burawushyigikira. Inshuti bakunze mwari mwahisemo gukurikira uyu muyoboro wacu wa YouTube, ni naha kandi dusubikiye iyi nkuru. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabashimiye cyane kudahwema kudukurikirana, mukomeze kugubwa neza.